Salbag kayo akabalay kaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket na dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Dramatips TV. O neretan kaka. Naimbag na oras tayo amin gagayem. Shoutout ka na kayamin ang listeners ken supporters. Kat ita, adtoy ti pakasaritan yan kam pinauluan. Kugangi, kinabati. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agnes, Jack kayat ngagpapaaram ka saan nga agdalan ka na kami kinitatang mo. Unay daytan kaka. Apay, panahon pala di kupong-kupong nanang. Anya ti kayat mo asawan. Nga agilitad kayo ti agdan, kas kada agpaturog kayo ang masapa, kan daduma pa'y nga inugma. Saan ka man ngagpilpiluso po babae? Ta idi kan ita, awang bibiyang ko. Ti mabibiyang nga kat sika nga nako. Unay daytan kaka. Isu nga amin ngagduyos ka nagdaton kan ka. Kat agdalan nga umuna kanyak. Unay daytan nanang. Tatang, kasarita yung mamut ni nanang. Aya anak. Ibagayo man kan kwa na. Asaan ngagbalin nga style ugma? Apay nga binaya. Agdalan ka nukin kwa na amin, ngagkursunada kanyak. Ha? Madimot ati kasi jay tatang. Apay trabaho, ang masapol nga de-screening na. Adamot nakam ko. Amok mo't apilyan, tidakas ka na imbag. Bala anak, bayam ta kasaritak to ni nanang mo. Unay daytan. Bakay? Kaano pa nga ada kumpanyam? Sasawamot? Kaano pa ang balin ka ang manager? Tapno screenem na iti sumangbay. Agkakanat ka mat. Kaano pa'y anagbalin ka sinto-sinto? Bakit limpyo ak? Isa maawatak na iti anak ta. Siyempre, baraw kan balasang dan. Agarem kan agpaaram dan. Amok iso nga ro nakilati sa kanaimbag, dagiti umay agarem, tanarigatan. Narigrigat no makitaray ti anak ta. No makitaray aka, saan mo ito na makabandag pa dito'y balay? Kan uray iti unag ti inaladan. Unay daytan kaka. Kasano nga rudin tatang? Sapay ko na ni Richard nga magpasyar ita. Umaylat ta daak magtamang lapad itan yaman nga aramidon ginanang mawasa na may kanatad. Kadwaundak ang arud amang pasungad tatang. Ni, isun ti sumungad tatang. Ni Richard daytan. Mayat may titak-takdir na. Tatang, gwapo dayta. Kaya't mukha day ni Richard, anak. Depende ati mapaliiw ko kan kwa na tatang. Sige ka rumwarak. Tapno mabantayak ni nanang mau. Ang balinak a security guard na di na oras. O na daytan. Mga bigat siyaw tata, nana, Agnes. Napay akas tatibusis day tatao. Tingiwat mo ba kahit kababay? Naimbag nga oras mo mait barawk. Naimbag nga oras mo, Richard. Nagbalong ka kadi iti danom mo, barawk.
Nek, apaya damdamagam no nagbalo ni tindanaw. Una, tamangan no nakakaan iti lawalawa. Rugyam manin bakit in ka man ijay ta siya kung ti makaammo ditaw. Ay sana mabalen. Interview pa ni Richard. Sakbaya palubusak ida ngagsarita kin ni Agnes. Anya ka di titawagan niyo kanyak na no? Anya tapilyedam. Drastic na no? Kaano ti drastic nga mo kadarasudaws. Kabaliktad ko, tapili daw. Siyak ni tao ang managbabain. Managbabaen? Uy, nana. Ay bakit? Takaman ti makisarita ka ni Richard. Kuha na. Iso ako sa tapili daw. Ka-Amerikano ti amak. Malagayam. Apay, di na mo ti kayat asaon ti drastic. Ta iso pa'y lati pinili namot nga pilye daw. Natawid na lang na itang apelyido, nana. Apay, ayat na ita apelyido ti topi kuya. Delaying tactics kamay, bakit? Imbes sa malpasan ti saritaan. Ilkaman nga minidya ita siya kaun ti makamo di tawi. Kapamitlon da ita akayat nak nga abugan, Ramon. Sayang nga min ti oras, bakit? Amangan no inton alas 5 kat pagawid mo ni Richard. Ay laki di Kano da curfew na giti umay agdaton. Umay dala makigayim, may. Pudaw ti kunayaw, tata. Umayak la makigayim, kan aday sagot ka. Anya aya nga man, ti isagot mo. Letaw na na, awatan niyo kuma. Apaw, nagbanglaon. Ay na, makapabisik. Ay na, nay. Dapat na lamlami is kung nabasa. Ay, nagsaya atan milk tea gaya, talupay. Nagadumot yung dagitaw. Ay maguray ka. Damaga mampay, no anya trabaho ni nanang gagtatang mo, kan anya nalpas mo, kan numano ti anak mo. Oh, ay uray na itanbakay. Igamamon na kita sagot na. Ano pala di ka na magdamagan ngawan mo't serbina. Unay na itangkaka. Sige na na. Sungbatak na iti sa lunsod yaw. Ni nanang ko, katsigod anyos kaster. Itatang kumait katsigod na manager. No, sigod ko na. Kaya nasawan awan trabaho da itan. Agpinpinsyon na langin na na. Manaw, ti pensyon da. Sakbayan sungbatan kayaw. Mabalin yun nga ipanitilamsaan, tintod ko ang mirinda. Ay nanaimas na ito nga paso. Espesyal nga igpay. Paborito na ito sika. Adapay fruit pie. Kan lechon manok. Ay na makapabisin sika. O sige ten nakipanitilamsaan. Di mo pa nasumbatan dyan may sasalsod ka. Dua kami lang nagkapsat. Dua kami alalaki na na. Siman timanong ko. Dapat sa lunsod ko, adi mo nasumbatan. Di ka di pensyon na nanang kantarang ko. Kuha na. E Amerika di pagpimpensyonan da. Ay ba, naggayo ano kasta? Ay apay ngayon nagnagna ka? Awan lugan mo? Bakal, si kantin na kaadaw. Layaw awanan ti gagara na makigayim iti anak ta. Kan makiam-am mo ka data. Ay, excuse me, ipan ko itilamisaan ti pasarabom, kan ramanaktuman, ay nagima sa talaga na gitaw. Ang madupay ti damagakan ka. Sige na. Agmerinda kayo ba ay damagan yung taon iti sa marano pa nagpasyar ka. No, adan to pa'y panawin ka nga may pumasyar. Ay, uray na itangka ka. Agnes ading, saan mo na nagsubsub ni Richard? Makabulanan. Nabwisit siguro kininanang. Ngamen, isuda mo'tan tinagsarsarita, imbis ada kami. Sinolo mo'tan ni nanang. Anya, ingaraw naman nga ro din Pirmi amanong, mababae naktupay, itiday di agundaway ta, nagaduti pasalubong na. Nakadkadlaw pa'y mo't nga interesado ni nanang kadagiti maka na pasalubong ni Richard.
Ha? Ayun ay daytan ka. Nabnabsog ni Nanang. Kat ni mo't Richard, nabnabsog mo't iti pasig asaludsod. Ha? Una daytan ka. Apa ay di mo't nagsubsubli ni Richard. 2 bulan nun. Anyat panag ko nambakay. Asinaw ti bagtayt ngag subli pa iti kasjay ngayon pakita makababaleng. No nagsaya at mat anak isarsarita kanyak. Kastamot kanyak, nagsaya at mo anak isarsarita kankwana. Sika, maganasan ka, asumangaw iti saan mumutakayat akasangaw. Kan makaumanag iti saludsud mau. Anya? May kamanaw ni Richard kanag iti kasjay mau. May kapitunsan. Ay awanay. Makapili kan taon iti kugangay. Wano saan? Kugangin taon tinabat ay parahin ka. Sasawamot? Kan anyang ingkas jaymot nga bagbagam. Imbestigaramot iti uray langa. Makauma. Iso ahos tao di inaramid ni Richard. Asanan nga agpakita apulaos. Di na kaya ti maimbestigar ta saan man a kriminal. Una daytan. Tatang, adamanin umay mong pasyar kanyak. Ibaon yun ni Nanang ijitsendaan tapno awan ti sawer. Wine, anak. Ay na, sapay kuma. Tamarispitar mo't ni Dave. Dave kaday tinagan ti umay mang pasyarken ka, anak. Wan, tatang. Mala, bauni ko ni Nanang mo di palingkay. Iti kasta, makapagsarita kayo anay bag ni Dave. Katno korsonadam, agkasar kayon, tapno saan nakanasang kabantay ti inam. Unay daytan. Ago yung kansamot ten Ramon. Apay manay nakasta ti ibang bagam muning. Kano ba unan nakaidi ni J. Market? Wana tawan si daan tayaon. Adabay mo, ado di tati itlog kan sardinas, kada noodles. Makasuya mo ten abakit. Pang-emergency lang nagita. Inkamot gumatang iti manok kuno karni ti baka. Ay na, saanen. Taamangan no adamanen pasarabo ti umay mang pasyarkin ni Agnes. Nagalisto ka nga umawat iti pasarabo. Nagalas ti aramid mau. Apa, yaday naramid ko adakas. Sana nasaya at ti kastay bakit. Agasimay ta imbestigaram iti urelangan iti umay mang pasari ti anak mau. Kas kamut sino na baknang nangato ataw nga agimbestigar. Apay kriminal nga imbestigaram iti kastaunay. Masapol ang may screen daan na imbag. Tanarigatan. Ay na, bakit? Kugangin to ti mabatay. Unay daytan kaka. Apay, di ka makadlaw, bakit? Anya ko matinadlaw ko? Madama ka palang agin interview itay ka ni Dave kat saanan anakanos. Iso nagpakadan adagaws. Anya ko ma? Awan tinasakit na bakrang ko. Awan, ano kastam lang, bakit? Agbalin abaak dagiti anak ta. Ay ka adakadakwadan nagpakabaak da. Nukugangin tulaangan ti mabatay ay awanay. Saan ay napagtatakkunan niya Agnes? Uray daytan kaka. Anyat nagan ken apelyedom tata. Ubingak pa inana. Agtawag naklay ti 30. Kano kasla ka malagtawon iti 70. Ay nangaw kay gayam nana. Awan panawon kaw amakiangaw. Un gayam, siyak ni Dondon. Bridge, tapililok, ta foreigner ti amak. Just kay, kaslamo je ay ayam dagiti ubingan Dondon Bridge. Ay bakit?
London Bridge day jay. London, sana London. Ay kasjay. Ay uray daytan kaka. Ay maituloy ko man dundun Breds. Anya trabaho dagiti dadakkel mau. Ninanang ko ket retired teacher. Itatang ko retired din iti day kabiag. Anya ka no lakay. Naunat ka naon. Ay kasjay. Ay ka agbibiyag kalagan iti pensyon ti inam. Manumo nga iti pensyon ti inam. Secret. Anya. Ang mga hold up na ibaga narikatan. Anya. Ay bun gayam. Manaw ti kakabsat mo kananya trabaho da. Awan bibiyang kon karakwada. Tasang kami maten nga kakabalay. Anda kabukbukudan da pamilya. Ada ka di mo la mabalinda. Lasal saliwan man mutla ang ati biyagda ngamda kayaw. Na. Da kami tinangi kong paraam. Kaysag panunod takpay lang Mike. Nabanogan ti utek ko ti kapapanunod. At tila madamdamag yaw. Kaslakpan la umayag eksamin ng jaskay. Mabambanog ag iti opisina kas manager. Mabambanog ag pingagpanunod karag iti parikot kaw. Banugan nakpay lang Mike. Salbag kagit day. Maluksaw ka mutan. Di mo pala napagdatunan ti anak ko ngam nagkarit kan. Dong pa rin kayon to, Mike. Bakit in ka man ijay trasak ni makaamon ka ni Dudon. Don. Don, pasensya mo ni nanam amuneng. Ta adumat ti parikot na. Isong agmuning-muneng. Agmuneng-muneng. Sa tila may sawsawang naan. Ada ka mo gayam dito, anak. Ay na, nakaburos ka man doon, ako nak. Anak yaw ni Dundown? Wow, diyan na si puta na rimwar. Ada diferensya ti panunot na. Iswa di mi palpalubusan na rumwar. Iswa, pasensya kayon no, anyaman tinay bagbagana. Ay anak, umay kanwan, agawid tan. Adan dagiti ay ayam mo, di balay. Chocolates, bratatat, kanda dumapay. What? Ay, oray daytan kaka. Ay kaka, anya ka dito ustuanagan na. Donato, bengkolan. Ay, tilimbagbaga na anagan na just kay. Marami ka na anak, mapantan. Ada chocolate. Ang dapat, bratatat ko. Bratatat. Ang ita mo neng. Ada dagiti imura nagaram di anak mo anang tatarake. Di adal ken adaan. Ita anyangay. Bratatat. Kung gangay tinabatay. Ay munay daytan kaka. Uwan, ngarod. Ditan gagayem tinagibusan di pakasaritaan anapauluan. Kung gangi tinabatay. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.